Lokalne vijesti. Hrvatski Crveni križ započeo je prikupljanje pomoći za područja ugrožena poplavom. Na koji način se građani mogu uključiti u humanitarnu akciju doznajemo od ravnateljice Gradskog društva Crvenog križa Poreč, Vesne Janko-Finderle. Pozdravljam sve građane da se odazovemo svi zajedno na jedan apel koji je u stvari apel Hrvatskog Crvenog križa, Društva Crvenog križa Istarske županije i Porečkog Crvenog križa na ovom našem području. Što se tiče pomoći poplavljenim područjima Republike Hrvatske, prikupljamo i financijsku novčanu pomoć, ali isto tako pomoć u naravi koja je prijeko potrebna. Pomoć u naravi to su trajne prehrambene namirnice, higijenske potrepštine osobito za žene i malu djecu. Također je potrebno posteljine, plahte, deke, pokrivači, ručnici, deterdženti za rublje i sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Rabljenu odjeću i obuću trenutno ne prikupljamo, međutim o eventualnim potrebama obratit ćemo se građanima dodatnim apelom. Sakupljamo pomoć poplavljenim područjima Bosne i Hercegovine te isto tako Srbije, isključivo pomoć novčanu, tako da se donacije mogu uputiti, imate vani svugdje brojeve apela da vam sad ne dužim. Sakupljat ćemo isto tako financijska sredstva od sutra pa sve do petka na našem štandu Crvenog križa na Trgu Slobode u vremenu od 10 do 13 sati. Imate isto tako na stranicama Hrvatskog Crvenog križa online donacije pa se može i preko na taj način u stvari prikupljati ta financijska pomoć. Isto tako moram reći da smo napravili dežurstvo, tako da smo mi od jučer dežuri u našem prostoru ispod vatrogasnog doma u periodu od 7 ujutro do 8 na večer. Te se mole svi građani da pomognemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. Evo. Isto imamo potrebu, mada nam se građani već javljali pa smo i popunjavali raspored za popodnevnu smjenu, međutim možda bi nam trebali volonteri da nam pomognu oko dežurstva na našem štandu u jutarnjim satima od 10 do 13 sati, pa tko je voljan može nam se javiti na broj telefona 431 ili isto tako na mobitel 098 330 287. Evo, čekujemo vas i hvala još jednom.